ama sabera kan som chu atur hi serial number 1 H Delchan himi St Paul's Higher Secondary School ani mi puiten good peng in lo lom chawang Hello, Hizamim. Zamve. Mase inne theitara. Ale. Tu kina kan soidu chu zirti tu te in oma sikul no pangdang te point oma. Tu na ka thil soitu hian ima ka keng tel mi alawa mase ka soilan du shim shim chu. Zing dar kwa a helai mun hi aron thleng to ni. Chu tiang khop chon atitak asin siarani. Kha ke ni chuan judge te kha kan ril run ne miaw wangin tisual rawa midang tisual ai khan I tisual kha kan ngai dam thei jok don chu ka soilok du affair lowin ti ni pon affair lowin ti ni maya ma se judge te ril ru kha ne tlatani khati tak punctual kha chu wa cho sikul no pang kan ni ya punctuality hi kan ngai pui mo a zirlai academician khovela chuan ti kha kan soilang du ni chu advantage a kan lazawani chu khalai hun kha bel ka metanga I huna in trana amai ro chu tran tlak lo kho pai soi che chu ti ga da big chu lo oh Ti vevik ule ka ming chu H Delchan himini a pol som pani zirlai ni in St Paul's Higher Secondary School a changa local kani voinia kan thupui tur nun sham poi mona le hlutna ama sabera swan nun na kan ti hi a hlutna kalawin zoi ve to ngaim a chen chuan a hlutna kan shia ang ma se a chen chuan a hlutna ero kan la hai chok kher om love ziak tu pakhat chuan anuna harsana tam tak ato nakara nun hlutna kalaw sheta ti aziaka kum sang ni som ni le pakhat khan pastor fela chuan harsana kara nun hlutna ti alo ziak to boka nun na hi kan tam chung chia kan thil nei thei thilania kan thi nuwa nun na hian tangka na pakhat ma nei to lo pathianin du takin mishing tele nung cha te min siama nun na min pe a nun na min pek cheu chewa chuan mishing te chu boy na te harsan na te sheom na te ril runat na tele hlim na te tor thein min siama chu tak chu ani athil siam dang te aya kan dang lam na chu mishing te hi kan nun la hi kan hlut lai berani a re theile hausa kan za a kan vain thil inang pakhat cheu kan nei chu chu enge nun na hi ani mi hausa le thil ti theiten an nun la ya an ro khol khom zong te chu an thi nuwa an chum tel lauti Alexander the Great nu na changin kan she ome mi hausa le thil ti thei ani ma se enge a thi nuwa pakhat ma chum tel lo dam do ina mi tam takin dam tumin sum le pai tha le zung sengin an kalen lomi ma se enge an mu tak han ngei to teule ti chon ICU wa kan han kala mitam takin dam tumin nat na khuma mu me ka an be chok lain mi chen ka ten van duai bi kling lo bi ka in ngei na awangin ma ni nun hial lak du na thin nunga lo pu ni chumole han ngei to ave te u World Health Organization chuan kum khata hian mi nuai sari aya tam thi anga chinchia ania Chumi omzia chu mi second somni zela mi pakhati anga chinchia ani ti na ni chu ni tin van duai bi ka ingai ma sula innun kha ahlun na shiala hlut zualang che korin thon khat bung som chang som pathuma chuan mishing tor thei chau lo chu them na reng in chunga a thengai lo atia top lama chuan them na rualin tlan chuan na kung asiam nga zo kang ati mishing te hi thema om tur ma se thole tur kan ni chu she chiang ila kan nun thei chung chu nun sham hi lo thang zo kang chu heng har sana kan to te in ra be tir mei lo vila chu ai chuan ama aya heart na sa zo ka kan tho le hi ka be se tlatani I thi na awanga mi te bianga mi tui luang tur mu ai chuan inun sham awanga nakina hlim mel ila pek tu te chu swang to chungin nun sham hi lo thang to zo kang che kalome